daging tuhuk mana guru inggih idodane sareng sami wantah patut pisan. Bodoh. Oh. Dibawa. Ulas undang bawa dawo nasi muntung artine. Midodoren janing inggih yukti patut punika malaja selak-selagan depesan man melali kumulan modaging itu dani kinten sampun lali nema arti angsap yaning sap mepuara kali Irane pamirsa penonton sareng sami gending sane wau punika wantah patut pisan.